Yaxşılıq davay. Kırgızistan'a gittik. Всем удачи вам. Назад не возвращайтесь, проезжайте спокойно. Жақсы жетіп алыңыздар. Бапты жақсы жетіп алыңыздар. Бапты айлы. Қалғандар кетті. Жол ушундай сонун кооз жерлери бар экен. Каракылач букмуш. Мындай жерлерде көп эңсегендерди эле көрө элек болсо керек. Бул жакта кой. Бул жакта элдер. Башта сакта кой бар жакта. Asılbek bizden Palajens Bratan. Hosteldegilerge salam. Allah'a şükür, kimde kim hareket kılgan bolsa ketet. Hareket kılbagan bolsa je güzgө çeyin kala je bilbeymen alja Kudaydan ümit kılıp ket otabыз. Жылган иши жылган, жыласыңар кетесиңер. Жылгандар калат. Москвада иштешти эле уже эме болуп калды. Кыйын болуп калды. Аны Кыргызстанга барып эле тиричилиги сыгылалык. Туугандар кеткен аракет кылгыла. Kimde kim hareket kılıp kıymıldagan ket otat. Кеттик. Geçe bizden de hosteldegilerden daha bir 20-30 çaktı daha ketken. Kırgızstan'a girip ketiştiler. Biz daha get otabız buyursanız bu yerde 50-60 adam. Daha şükür yaxşı var. Allah'ın yol versen biz daha girip barabız Kırgızstan'a. Kimde kim kıymılda hareket kılgan bolsa ketetem Allah'tan alacak. Granitsalarga daha жооп бере албайбыз дейт. Кийинки майдын 31-не чейин, майдын 30-на чейин да карантинди узартып коюптур. Мына бул жакта ушундай токойлор бар. Кенен.